Katapusang semana na sa shimmering September, apan nagpadayon og shine ang mga amazing na panghitabo. Una na niana ang Leaders Convergence last September 21 nga mas nag-encourage sa atong mga leaders to honor God and make more disciples. Kita pod, let's bring more people to God. Apil ta sa Making Disciples 1.0. Kung humana ka og 1-to-1 para nihimo. Register now and see you on September 28 and October 5. Be dazzled sa sweet ug enchanting music ni Barbie Almalbes karong September 23, 6 p.m. dinhi sa Victory Center Main Hall. Tag 350 lang ang ticket. Ang proceeds ani nga concert will go to the Victory Cebu Building Project Phase 2. Palit na og ticket. Nag-enjoy na ka sa concert, nakatabang pa ka. Together, let's build to last. Malingaw ba ka nga magbutang og creative touches and inputs during events? If yes, then we're reaching out to you. Let your skills shine for the Creative Arts Ministry. Tabangan natong ma-enrich ang atong worship services and special events through our artistic skills and creativity. Sign up na sa Get Connected booth. Lastly, padayon natong pahayagon ang atong mga kinabuhi. Duo lang sa atong mga leaders or adto sa Get Connected booth. Shine brighter than ever, and together, let us honor God and make disciples.